tswa mo masepala dikgwebo ga di kgone go tswelela pele motho o lebeletse dilo di tshwana le ditsela motho o lebeletse dilo di tshwana le tlamelo ya metsi mme se ke se lebellang se ke se reditseng ka kwano ke gore ha dipoo tse pedi dilwa ke bojang bo bo utlwang botlhoko mme ke ipotsa fela gore di political parties tse di leng ka kwano a batle ba naganele ba agi a batle ba naganele badiri ba ba tswa mo di company tse di amegang ha ke feletsa ke bue jana gore setlamo sa Clover ha se ne se tswalwa re nile le badiri ba ka nna 500 ba ba neng ba thapilwe ke setlamo seo mme se nka go kaelang re mosque gore ga se setlamo sa bofelo se tswalwa go Ditsobotla di santse di tlile go tswalwa ka ha ile gore go tlile go tswela pele e le ntwa e ya gore ke mang yo in charge kgotsa ke mang yo a leng molato ke mang ya tshwantsang ka ba dirileng go botlhokwa thata gore re le baeteledi pele ba dipolotiki a re tseye maikarabelo mme re le tseye matshelo a baagi ba rona re ba bepele ke go pare tlo go boela montsho ya tlhaeponelo pele ya gago ya gore go na le ditlamo tse di ka tsa mafaele gore maemo ga a tokafale re tla boela go gone re gore ga mo metswele metlhano fela fa moraga ura borataro re ditse thulaganya tsele le tsele ka tlhabalo tsa kwano mo itsoseng community hall mo masepala wa Ditsobotla ra go baagi mme pele ra go bone a re fete ka sengwe tse di tlhagisiwang ke moreetsi mo dithulaganyong tsa rona tsa dikgang ke tsa moreetsi ka nosi SABC News le Motsweding FM re ka se rwale maikarabelo a ditshwaelo tse di tletseng letlhogo bosemorafe puo e tletseng lenyatso kgethololo kgotsa go dirisiwa ga puo nngwe le nngwe e e sa amogelesegeng re leletse jaanong 086 0002682 086 0002682 tobetsa mogala me ga o letse mogala re ka tlhaballo mo itsoseng community hall mo metseng e le merataro fela fa moraga ura botlhano ra ka gongwe fela kwa baaging ba ile gore ba teng ka kwano ke kopa gore o ne mokhutswane fela botsa ga ka tlhaballo le gore o ilebisa go mang right Mosori re na le wena right tswela pele e re ke dumedise mo Motsweding FM ke dumedise le ketapele le teng fa pele fao ntse ke reditse ketapele e leng teng mo pele fao ba bua ka matsapa le gore Ditsobotla local municipality a itemogela ke tlo go dira dititsinyo pele be ke ya kopotso mo Ditsobotla re na le mathata bagolo ditirelo le tsone di payment tse go buang ka tsone tsa badiri mme se ke se bona thata le tlhoba boroko gore ketapela rona e fetsa go tlhopiwa ba ikapela ka meteme ba itshebile di ha ba sa kgatalla batho ba ba tlhopileng se le gore ke tlhoba boroko mo masepaleng wa rona Ditsobotla ke gore le dio tse dingwe ha di diri ka tsela e le gore e male ba isiame ke kopa gore a re go tlhamalo potso ke tlo go botsang ke gore ya ka ketapele e ntšhafetsa go tlhopiwa bone ditshepiso tse le gore ba di dira mo boaging keng tse le gore di paletse di ketapele tse dintse di fitileng se ke se bonang yela ke gore bone ba ipeilela gore ba ka kgona empa ba ka se kgone le bone ra le boga raitso ra it's all right re na le microphone wa gago wa khata beni fa ka fa mo thuse ka bonako microphone wa gago ga re ya ke tlole soka o buang ya re thabiso mos ke batla go lebisa mafoko ka go gore re phemelo malebelela o representing African National Congress mo dingwageng tse di fitileng gore heletse re nna di mayor tse pedi ha mmellina miga enele MEC wa Kokta ke bone gore go nne le political interference bana ba tlhopa mayor ko mafikeng go na le council tse pedi political interference e dirilwe ke provincial leadership yone African National Congress go fitlhella gona anong bone ga nya gore gona no go bo go sena botsetso ko masepaleng wa Ditsobotla ke gore ba batla gore e nne ba bone ba tsenya ba bereki mo gara yone ba tsale madi ba patela di service provider tse leng gore ga ra di service le khanya gore gona le shelter e ne patela out of system e patela company security e bitswang MK63 ya go Tlaxdorp e ne tla ka MEC no maloi e sa render service epe ko masepaleng wa Ditsobotla ke ka mo go sena ditirelo di koloi tsa masepala di a tseiwa di rekise di service provider wa thashitse dikoloi tsa masepala tse di berekang ditirelo ha o ka go nna le ditiro dikoloi tsa masepala di a thashitswe ke tsone di tshomi
tsa di MEC tsa national government tsa provincial Okay, government. re go tlile right so a re tso mo gape kgotsa a re fete ka ba go ipele ka bonako fela fa re boa re tla ko baretsi re goroga fela mo metswele le some fa moraga ura borataro re ditse Motsweding FM konka bokamoso thulaganya tsele le tsele ka tlhamalo go tswa mo itseng community hall mo Municipality wa Ditsobotla. kopana le re file komane go go tlhaba botlhale ka ditiragalo tse di diragalang mo lefatsheng leo se la mo go lona. Re bua le mosadi yo tlhogang dilo tse di sa tlwaelegang morago ga go ikutswa le monna wa mosadi o mongwe. Go thomile go tswa discharge go tswa something like dikakanaso ba re ke di genital warts. A ipolelo re yana ke yana wa lemphoso ka ho tsela o mong monna Ba tlo ntsenya pipe e leng gore nka se tlhole ke kgone go ikemelisa gore ke toilet ko phela mo wheelchair bophelo ba ka bo botle. Re bua ka go tswa lefatlha pele ga nako. La matlhatso le sontaga magareng ga ura le 12 le ura ya bongwe e tlhabe botlhale mo Motsweding FM konka bokamoso. Dilo di itlhaganetse account ya gago ga e dumedise bana ba tlhoka ditlhako tse dintšhwa le account e batla go duelwa a o shem Africa borwa o tlhoka lebaka la monyebo ka jalo tlala monyebo ka disolo tseno tsa spa Pampers Active Value Pack Disposable Nappies kgotsa depends bareki ba di-spa rewards ba duela 179.99 fela pakete e le nngwe le 900 gram Bokomo Wheat Pix bareki ba di-spa rewards ba duela 49.99 fela go fitlha di-2 tsa July fa stoko se sa le gona go na le dibelo spa re tlisa monyebo. Ura ya dikgang tse seng magatwe tsele le tsele. Re goroga mo metsotsong le lesome le bongwe fela fa morago ga ura ya borataro re ditse Motsweding FM konka bokamoso thulaganya tsele le tsele ka tlhamalo go tswa mo itseng community hall re boela gape go baaging ba rona pele re boela mo baeng ba rona mo nako e sa fediseng pelo. La bagolo. Right. Re na le wena re tswela pele. Ya tswela pele. Alright, ke ba mpitilo bua tumelo. Ke kopa dumedisa baagi ba Ditsobotla. Ema pele. Ya tswela re ba mpitile tswela. Alright, ke ne ke re ke botse monnolo wa EFF o le gore ge ba le in majority ba tla mo tlase ga ANC. Voilà, ha ke gopola ba 10 ba re bana le block le safe Ditsobotla ba 11. Now ke batla go itse gore ga ba tsa matla ba fa forum ba e fa matla ba tlogela le DA e acta batho ba ba senang matla ba ba senang di number ba fa tsone. Sa bobedi why ba rejectile bo meyara ko tshimologong e le gore rona ra go AFF ya go benefita eng ka do tse ba di dirang tsena. Ke a leboga. Re lebogile right so a re tle fo utsile. Re ke dumedise Motsweding FM le baagi ba Ditsobotla ba itsoseng le re Thabiso Mos. Nna ke na le bothata le council ya rona ya Ditsobotla. Ntwe e leadership ba I bua mo pele mona ha se nnete e totally wrong kaofela lebaka ke gore masipala wa rona wa Ditsobotla le province ya rona ha ba tshwantse ba tsereganye batla bantsha batho ba ba sena molato ba tlogela batho ba ba tshwantse ba nang le bobodu ba tlisa ba bang ba tlo tsamaya le batho ba nang le bobodu jwale nna tsitsinyo ya ka ke ne ke re masipala wa Ditsobotla ntwe ka re tswela molemo ke hore a phatlhalatswe totally go kene national e ne yone e tlo tsereganya mona go simolwe go tlase jwale ntwe ya bofelo e ke bua go tla nako ya gore baagi ba itsoseng ba ikemele re kgatetse le lona re Thabiso Mos le na le nako le tlakwano ha o kena mo nakong ya gonano itsoseng ha e go pele e dula ntse e shwa ho ya tlase ya ga gona maemo a tokafalang ke nnete gone a re bue ka ntlha ya gore a golofa baagi ba bua ka ntlha e diragalang go na le potso ileng ko EFF ya moretsi ona bua gore gore le ganne bo meya le tseding ntlha ya coalition government gore ke ipotsa gore
masepala wa kgona go nna seemo sa go tokafala jang e le gore ga jaana ke coalition government mo e le gore re bone gore coalition government fa morago ga ditlhopho tsa 2016 di ntse di sa diriseng go bua ka ntlha lona gore le ganne bomeya jaaka EFF mongwe wa bareetsi ba ba tlhalosang Justice Dabampe a re tle mo gone ntlha ya coalition government gore fa re lebeletse ka mokgwa go leng ka teng ga jaana a coalition government e tle go dira mo seemong sa ga jaana sa Municipality Ditsobotla le nthe moreetsi ya tlhagisang e no ke a leboga Ramos me so sa ntla se ke batlang go se tlhalosa ka gore jaaka re le EFF ga re mo coalitioning le any political party me re mo coalitioning le baagi ba ileng gore ba re neile di city di le 10 gore re go ba emela go counseling ke ntla e gore ga re mo coalitioning le any political party me kanya bobedi ya go me kanya bobedi go vota le political party gore re choose a better devil ha gona le ANC mo le forum mo ha gona re re ka re ANC gore ANC baagi ba rona ba re reile gore ga re batle ANC that's why ba ile ba hokotsa majority ya ANC ne na le yone ka 2016 me sa bobedi o ka gopola fa le gore mo counseling e ne tsene ka January jaaka re EFF re contestetse bo mayor council ni tswere ko Mahikeng jaaka re EFF re ra contestela bo mayor me re kreya di vote di le 11 out of 39 so kanya gore re ganne bo mayor ga se nnete re contestetse bo mayor me baagi ba rona ba re ne le di city di le 10 ba re lena di city di le 10 le di ward di le 2 mo gareng ga di city tseo tsamayang go lwana ntwa ya service delivery a le khatlego ya gore le fitlhelle maemo a bo mayor mo Municipality Ditsobotla le na le khatlego eni maemo a kwa godimo mo tracking mayor kgotsa mo maemong a man speaker re na le khatlego ka gonne bo mayor go ra gore re ka kgona go berekisana le diparty tse dingwe go netefatsa gore baagi ba rona ba tlisa ditirelo mme baagi ba rona ba re ile ba re re lena di city di le 10 for no yana so ke one kganye gore la rena le khatlego baagi ba rona ba re ne le di city di le 10 mme re ra contesta SABC Ditsobotla e be re supporta ko Mahikeng re be re kreya 11 votes ke batla re boele ko go ena mayor pele ra ko ba gwebing nteng re bua go sale gale mo khantile ke utlwa o bua ka ntlha gore o batla gore provincial treasury ba lefapha la ditšhelete mo province ya North West ene bone ba rwala maikarabelo a dituelo tsa badiri mpolele gore seo sa go dira jang ka gore badiri ba ke ba lona jaaka masepala ba duela jang ke provincial treasury ke a leboga Thabiso Mose ha o le a leader tshwantse o nagane beyond o ska nna stereotype ha go na le situation o bona gore e paletse batho wena tshwantse o teka another remedy ya go remediate situation ke ba a ke tshwetso ya council kgotsa ke tshwetso ya gago ke tshwetso ya ga mangeo ke tshwetso ya rona se tshwetso ya council lona ke boma ke nna as the mayor le then re dirile proposal to province ka gore na le situation mo Ditsobotla gore ba ka ske ba assista so ba alena le tshegetso ya council mo ntheng e le tlhagisang kgotsa sisinyo ya lona le tshegetso ya council no gona rena le tshegetso ya council mo tsene ke tsekenyanye makoko a fa ba dumela le lona le botlhotsa gona le ba ile gore ga ba tshegetse sisinyo ya lona no ha gona go ka ganang ka re ha gola mo tsontsa dumelana le rona so provincial treasury ba reng aba setse ba la rabile ka ntlha eo provincial treasury ha ise ba arabe mare ba rile batla dula ba seka then ha ba sena go ha ile gore ya pala mo provinceng batla isa go godimo ko national a kutlwe samu ntlha ye sisinyo ye ya gore badiri ba duelo ke ba lefapha la ditšhelete mo province ala ya mogela jaaka mokgatlho badiri David Thabiso re ka ya mogela mara rata e dirwa ke national government because the financial system e ba buang ka yone ha ba ka tlhalosa dintlha tsa teng a ke re for example go bua ka di ghost workers we are waiting for verification provincial department delay that process re batla go bona ya ka samu gore ke bo man di ghost workers ke bo mang ba ba patalwang ba sa diri ko masepaleng so gone jaanong ha re itse gore ghost workers se go buang ka tsone ke badiri ba le bakae ba tsene jang mo systeming ke se re batla gore se kopilwe ba postpone ka laboraro ke manga dirang di investigation ke ma dirang di patiso mo ntleng eo re kopile gore botle ba lefapha provincial local municipality must submit the documents the provincial government must come in the national government to oversee because na ke na trust mo provincial government why ke na trust ba khone go romela memalehuko mo go rona ha fetsa go romela memalehuko na patala out of the system a patala di lawyer tse di defendant council I want 17 outside the system so how that system
le journal ga di correlate go bontsha bo ba patetse mare o le general a batla tšhelete ga gone go clear gore madi a isitswe go okay meya a re tlhaloganye nthe ka gongwe nthe ga e se re tsamaeretsene le go gone gore a re tlhaloganye gore go tlile jang gore go ya ka lona lo lotlhe ba le teng fa le tla thusa mo ntlheng e makoko a dipolotiki baeteledipele ba makoko a dipolotiki a re bue ka seemo sa ditšhelete sa masepala Ditsobotla madi a masepala Ditsobotla ile kae meya go ya ka kitso ya gago ke a leboga Thabiso Mos like o bule gore seemo sa Ditsobotla se simolole gompieno se simolotse kwa ka 2012 ha go ne go hirwa badiri ba le 200 and something 251 out of the structure sa masepala then sa tla yalo le ka last year ha re thubilwe re le di electioning go ile go hiriwa gape mo godimo 51 employees mo ga masepala okay and le thapa badiri ba maemo a kwa tlase seng ba tsamaisi o ska ra thapa ke ra masepala ke agree metse masepala ke bua ka masepala ba thapile di general a ke re wena o moemedi wa masepala so ha ke re lo ke bua ka masepala so ba thapa di general workers and maemo a go godimo ga gona batho ba thapileng bontsi ba ona maemo a go godimo ka kra ba ele di double standard duplicate ba shara di position ba le babedi okay ke re tla bola mo gone nthe ke ka jalo ke batla gore ke tlhaloganye gore seemo sa masepala madi a masepala ile go kae ke one nthe ke batla go tlhaloganye ke batla gore re tswe fa re itse maitse ba gompieno fa re boa kwa ba khobedi re tswella ka dintlha tse dingwe re tla gape go baagi ba rona re gora go mo tswele somabedi fela fa moraga ura ya borataro ke nna Messi Siditi molaetsa wa ka go bašwa ke gore dirisa nako e go imatlafatsa ka thuto mošwa dikgwetlho tse o na le tsone di oketsega nako le nako gompieno na le dikgwetlho tse di etegelang tsa botlhokatiro ke nna Thabiso Mos ke nna ke Lebogile Kgetsi nkare mošwa tswelela go dira ka natla tshela o tshele ka maikarabelo dira ka thata go imatlafatsa le go tlhola ditšhono tsa go tsweletsa pele tswelela go nna le tshepo le tsholofelo go feleletsa kgwedi e dilong ya bašwa boresetse tsele le tsele di tlhabe botlhale mo Motsweding FM konka bokamoso ga gona supermarket e chipileng go na le ya Usafe seo se rago o iponna ditshomagelo tse di tonna ditlhagisong tsa gago tsa mmamoratwa ditlhokego tsa tsatsi letsatsi le tse dingwe tse dintsi iponne 5 kilo ya pakana ya Farmer's Choice frozen mixed chicken portions ka 179.99 le lebokoso la 1 kilo la di-cornflakes tsa U-brand ka tlhotlhwa tlase ya 39.99 se feto ke disolo tse di itumedisang tse le tse dingwe tse dintsi disolo tse di bona go fitlhela ka di-9 tsa July fela kwa Usafe mo dijo tsa maemo di leng tlhotlhwa tlase malatsi yotlhe Mabo ke a tirong. O itlhokomele o senye mask ebile o tlhapele matsogo. Itjo ke lebetse go nna dipitsa Immunoju. O tshwanetse go tshola masole a gago a mmele a itekanetse. Immunoju e nthusa mo maletseng a high blood le diabetes. Arthritis ya mekgono ke Immunoju e thusa le ka go tshola lelapa la rona le babalesegile kgatlhanong le mefikela le mekgotlhwane. Immunoju ke setlhare se se tsweleleng kwa pele ka go tshola masole a gago a mmele mme a bana ba gago a itekanetse. Go bona tshedimosetso go apelele letsa 072 738 8244. Immunoju, give your health a herbal push. COVID mofikela cholera go na le meento go itshireletsa fela o ka thusa go thibela tshwaetsego ka go tlhapa diatla fa o sena bonnete jwa gore metsi a bolokesegile a bedisa metsotso e le mebedi mme o tlhape ka sesepaponnye metsotswana e le 20 leletsa mogala wa mahala wa itekanelo ya bosetšhaba go 0800 029 999 oh ke modimo wa bokamoso bane gompieno ke letsatsi la me la ntlha ke le mothuso ka kgwebong ya go letlatse ditšhara fa ke betla kgokaganya nngwe le nngwe mapolanka eo ke e dirang e nkatumesa mo torong ya me ya go nna ngaka ya ntlha ya marapo mo lesekeng la etse fa ke betla ka nako dingwe ke kutlwa o kare ke thusa balwetse bane eoge ke phitlhelelo e kgolo yame le ya setšhaba sa etso ke lantlha ke ikutlwa gore go nneng wa ntlha game ke ga go ya go ile thankgolola ditsantlha tsa gago le Standard Bank Achiever kabelo e tla go thusang go banka go adima go boloka go inšora le go itumelela dituelo tse di atlegisang dira kopo ya Achiever online Standard Bank go ka kgonega Standard Bank ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le motlamedi wa dikoloto yo mo molaong go melawana le dipeelo SABC News e go tlisitse dikgang tse di maleba dikgang tse seng magate tsele le tsele
somabedi le bone fela fa morago ga ura ya borataro re ditse Motsweding FM konka bokamoso thulaganya tsele le tsele thulaganya dikgang tse semagato ka tlhamalo go tswa ka kwano mo Itsutseng Community Hall mo Municipality wa Ditsobotla mo province ya Northwest ke gopotse gape gore re nna le ditse ba lefapha la di municipal mo province ya Northwest ba ne ba netefaletse gore Dr. Ben Bole mo kamedi wa lefapha lo ke na tle go ba emela mme fela ga na le rona maitsi ba gompieno ke go tsibuse fela ka onentleo ke batla gore re ko baging ga ke tse gore se tse re tla boela mo ntlheng ya gore madi a ko municipal ile go ka especially ANC DA EFF le Forum for Service Delivery le teng pele ga masepala o phatlaladiwa mo ngwageng o fetileng a re ko bageng o tsile maitso meyara because meyara a kitse ke meyara wa bokae go nna mo teng go meyara wa Ditsobotla batho ba bereke so ke te microphone ona le matsapa o tsile o kgaogile a ke go beni re tla bona go gone microphone ona le matsapa Beni ke le dumedisa lo ka motsena go pele ke festival mo hot 11 go Sontre ke tlo le botsantse one mo Ditsobotla mme ya rona o change beke le beka ya ka tshara kaiza tše ha o tsena mo le bapta ba botsa re mme ya rona ga itse budget ha o tsena mo ka o bona ba rona ba sotla ga yana ga gona re kgona go bona re gona le tsolopi ka moso ga o tsena ga tle botsana mme ya rona o ba ba go botsa ba botsopotso ke ba botsa mo le mo ke botsa fela e le nosi o e botsa mang ya botso enosi ke botsa gore rona re ya yang go pele gore batho ba rona ba kgona le di payment o tlo go ba tšhelete go kae batho ba na le debit order batho ba sokola thata bona take your shoe leads gore batho ba kgona go ba kgona tšhelete o sa re go kopa man tšhelete you are going what and today go kopa man tšhelete o tlemile go le makolo makanaka ra le bogare utlile ga ke tsora microphone wa o sia motsile fa o sa sia mabeni re ka tswela ka fo gona ka fo ka ba re tsbona le bone re tla bona go gona maitso ya ba tsole pele dumela bagolo ke ne ke kopa ke lebelle Brathabo sentle ke nna Jacob Pilane ke batla go itse gore a go counseling go chambereng ya Ditsobotla a le dumella gore batho ba ba votetsweng ke rona ba tsamaya ba etsa dingoma down go ne go na le kontraka ya Eskom e neng e tlile mo malobeng go tletse mo di-social media gore councilor go hot 10 councilor go 9 ba kopile kontraka 10,000 so ke batla go itse gore ana batho ba ba votetsweng ke rona ba tshwanetse ba batle madi rona re sena setho ke councilor wa le ko lefeng le right gore ba le ko la ga ba kgone go ke councilor wa le ko lefeng le o buang ka lo kae ke councilor wa le ko lefeng Beni mo fe chance re utlwe gore ke councilor wa le ko lefeng ke councilor wa le ko lefeng go pa mora contract 10,000 kwa le ko lefeng ga nkitla ga ke itse difane tsa bone ke ra gore ke wa party efe ke wa ANC ke wa DA ke wa EFF ke wa party ya ANC ke ba councilor a ANC okay bohle ba ba dirileng jalo ke ba ke wa vote ma okay are ba tseka fo go wena ka fo Beni ina jame ke go emonela potso ya ka ya ka tlhamaloko EFF ka mokgo re itemogelang go tlhoka ditirelo ka teng mo baaging ke botsa lekoko la EFF gore la go direlang baagi ntse re sa re shebile gore dithoto tsa ga masepala di a tseiwa beke le beke jaaka lekoko la EFF le le seng mo pusong ba go direlang baagi go hetsa go ntsha matlakala mo makeišeneng a rona ke a leboga re lebogile right ra leboga a re tse o mong gape o buang fana ke le pile pipadibe ko 8 ko forda Tabiso Mose ke na le probleme ya gore ke a utlwa wa botsa dipotso ene there is a problem, there is a cause of problem, there is a solution. Yeah. Ne re tshwanetse o tlisitse batho ba botlhe ba ile corruption di simolotse ka bone ba tlile mo ba tlo kgona go ikarabela ene justice system ya rona ya re faila this way corruption e feletsa e tsweletse bosigo le motsegare ene rona as the black people a re sa le tlhoko because of the white people ba kgona go utlwa tšhelete but batho ba kgona go reka bo dipolase ba playa batho gona le batho ba utlwa tšhelete ba reka di-fancy cars ba ga matlo a matone that's why bana re stakile yana re tlo go lwana la bofelo ke go tlhoka ditiro le rona gape ra leboga
re tla bola ko gone o tsile ke tla a re batse ka fo wena bedi a re tse o mong gape okay o tsile o siame a re tse maetso nna ne ke re leina la ka ke Matilda Masilo mo Ward 9 potso e ke ratang go e bua Thabiso ke gore like makhanselara a ntse a bua le ditšhelete tse di jewang ko ga masepala re dula mo re le baagi ba Ditsobotla gona nonyana dimeyara di a tšhintšhwa ka re go tšhintšhwa di-underwear gona nonyana ke be komiti e yotlhe ya dikhanselara di ntshiwa tsotlhe go starte ko tshimologong a ba suta ga bana mosola ga ba tlhokomele community ga bana sepele rona they can go to hell ga ba tswe okay right o buang fa ke Julius Mokone go tswa go Boikhutso se ne ke batla go se bua nna go gore ke ratile mantswe a gore Thabiso gore go iwa yang ko pele because at the end of the day re ka tla re le di political party mare when we get to council we are parliament we take decisions on behalf of the community now community ke tsone di saparang mare yetre ba re tlo bua ka power who's in power who's not in power question a ke potso a ke gore a ke na question ke batla go bua se ya ka community member ke batla go bua ke go pompe chance re Thabiso ke a go kopa a ke utle bua right settle bua all right nna se ke batla go se bua ke gore re feng le baka la gore why re le thopile decision e le tsayang ko councileng le makoko khanetso makoko a butsang ka bo makoko ai e le tsang ko council e benefitang service delivery go Ditsobotla mme gone o buditse potso ga o ka ela tlhoko ke a leboga ke potso sa gago a re ko wena bene re boele mo baeng ba rona ka boripana fela dumela Remos bua le ke itumetse se to mo itsoseng tota nna potso e ke batlang go e botsa fela ke gore Matlakala ke botsa Ditsobotla masepala ke botsa gore Matlakala a ra tshollang re ireng ka one because ha ise re bone go nna le Matlakala tle go tsiwa mo lapeng ke nako e kae ba sa tse Matlakala ke dijara okay kana o tswa ko ward mark kgotsa ko lefelo le tswa ko zone 1 okay okay ra leboga a ke tlepele mo baeng ba rona go na le dipotso tse di tlhageletseng di le mmalwa mme fela ke batla gore re go ntlheng e botlhokwa e Justice Tabampe madi a masepala Ditsobotla kae a ile kae madi a ka boripana fela ke a leboga Remos madi a masepala wa Ditsobotla a jewa ke di-ghost workers ke so sa ntlha gore go na le dipoko go a poka ko masepaleng ole go na le babereki ba e leng gore ba mo systeming ba patalwa mme ga re itse gore ba tsene ya mo systeming ke ntlha ya ntlha eo mme ntlha o bedi go ya ka tshedimosetso e lena lone e na le nako e ka ntlhe ya badiri ba e leng gore ba duela mme ba sa dire kgotsa batho ba e leng gore ba duela fela ba sa direle masepala go ya ka le tshedimosetso ya gore ntlha e simolotseleng e na le nako e ka le teng go yeng ka dipatlisiso tse e leng gore di teng ba re preliminary investigation ya re kgang e data back to 2016 ba re a go a tlhaloganyetsa gore ka kgwedi masepala o duela bokae batho ba e leng gore ga ba o direle ga ke itse gore ba e ka nna di-figura so go ya ka lona madi a masepala a feletse ko di-ghost workers ya ntlha eo se se ke ya mme ntlha bobedi ke kgang ya gore go na le company e bidiwang CCG company e gate ke yone e collectang madi a masepala for motlakase company gate ha e collectile 100 rand e itsela 70 rand e be na masepala 30 rand so se sa bontsha gore masepala is running at a loss mme kgang kgolo gape e leng gore ke batla go e fetisa fa bagolo ba rona jaaka ba shagetse yana se sa bontsha gore ga gona di-community meeting baagi ba rona that's why ba tlileng gompieno go tla go raise di-frustration se sa bontsha gore ga gona di-community meeting di-ward councilor ga di tsenye di-community meeting ke di-ward ela di le pedi ela tse di tsenyang di-community meeting ward 19 le ward 14 that's why o sa utlweng di-complain no ka gore ke ba EFF ke makhanselara a lona ba tse kgwedi le kgwedi ke batla makoko a ile gore bane ba le teng pele council ke batla ke ANC ke EFF ke DA le Forum for Service Delivery a ke ko ANC go ya ka lona madi a masepala ile go kae gore masepala o palelwe ke go patela badiri o palelwe ke go nela baagi ditirelo go ya ka tshedimosetso la lone jaaka ANC madi a ile kae mathata a masepala wa Ditsobotla Remos ke mathata a boeteledipele mathata mo Ditsobotla ga se mathata a operations ya ka ba bua ka di-systems and so on mathata a leng teng go Ditsobotla go na le batho ba ba tlhophilweng go etela masepala ko pele dilo tse di regalang go Ditsobotla tsa gore go nne le di-ghost workers go nne le eng
di dirwa ke boeteledipele ba bo teng mo masepaleng wa Ditsobotla. ke a re bue a ke boeteledipele baeteledipele ba dipolotiki kgotsa batsamaisi bagolo ke bomang go na le di-structures go na le council go na le administration ke bomang Council the legislatures ke bone batho ba dira melao ko masepala. okay go ra gore ke di-politicians ke baeteledipele ba dipolotiki ya mara ke batla ntlha ya tšhelete gore ile kae ya masepala Ditsobotla a lo a itse gore tšhelete ya masepala Ditsobotla ile kae jaaka yens ka gore ebile ke lona le tsamaisa masepala go dingwageng tse di fetileng madi a teng a ile kae Madi a masepala ba Ditsobotla a mo dipokotong tsa ba pele ba tsamaisa masepala. wa ba itse batho ba wa ba itse gore ke mama ba thotse madi a masepala Ke ba itse. wa ba itse Ke ba itse. so okay go na le dikgato tse o di tsereng ntlha ya gore o tlhatlhele molato kgatlhanong le bone ka gore ba tsere madi a le gore ga e sa bone letsogo la molao le letelele rra puso ya province e tla tsereganya mo ntlheng eo mo go boneng gore batho botlhe ba e leng gore ba belaelwa mo tsamaisong e sa siamang mo Ditsobotla ba tshwana ke gore batle go ikarabela. so batho bao ke ba ene le baeteledipele mo masepaleng kgotsa ke baeteledipele ga jaana ba bangwe ke baeteledipele ga jaana ba bangwe le baeteledipele ba fetileng a ba tswa ko lona ko ANC nya ga ba tswa ko go rona. okay ya ke sabu lona madi a masepala le tlhaloganya gore madi a masepala ile ko kae tlhaloganyo ke itse gore madi a masepala ya go teng ke di-law firms tse di hiriwang kgapetsa-kgapetsa ko masepaleng o fitlhele a charge 70,000 go dismissa a general worker o kgonneng gore ra nqe mo managereng so per city o charge 70,000 ka letsatsi a ba e postpone dile baredi ka kgwedi wa go charge ma 300,000 e nngwe ke batla gore ba lla tsone ke itse ke itse gore di ja madi ko masepaleng ke di-security companies ha municipal manager wa tsena o tsenya company ya security ke charge 1.8 million ka kgwedi ka kgwedi o na le CCG e fighter buang ka yone CCG e kgona go collecta 300,000 e be faela masepala 100,000 o na le billing system wa patala ya ka SABC o na le dikago o patala 5 million for dikago ba go fileo ha o ya go systeming e ha o patala wena o tshwere proof of bank ke gore o patetse 5 million ya ka SABC o na le dikago system e ile diriswang ha e tlhagise gore o pate o duetse ene e dira ya mo di-service providers tsotlhe tse di patolwang ko masepaleng so tšhelete ya rona e tseiwa ke di-contractora ba bangwe ga ba dira tiro ko masepaleng mara ba tla go tsenya dinko tse ba ke batla go ya ko Democratic Alliance a bothata fa gong ke potso ya ka ke botsang gong ka gongwe e rong madi a sa tsamane teng gongwe madi ba go palelwa ke gore baeteledipele ba masepala ba palelwa ke go kokoanya madi revenue collection go tswa mo baaging lo itseng ka ntlha masepala a ntlha ke gore madi a jelwe kgotsa madi ga a tsamaisiwe sentle kgotsa ntlha ke gore masepala ga o kgone go kokoanya madi a lekaneng go diragala go ya ka lona no go bua nnete dingwe tsa dintlha di setse di arabilwe ya ka o bua revenue collection re na le di-accounts tse di-clients or customers or baagi ba di-disputang because of the financial system e sa billing batho ba rona sentle so we have already disputed accounts tse batho ba reng re ka se kana tswela on bila 5,000 today ke patela 5,000 tomorrow you come you bill me again 10,000 so go na le issue ya dispute ya di-bills tse di leng teng tse baagi ba di-disputa ntlha e nngwe gore re itse sentle le go tlhaloganya gore madi a ya kae ke tsaya gore dimasepala di a auditiwa ke auditor general so re solofetse gore auditor general a re fe reporto ya the latest ya financial year gore re kgone go tlhaloganya le go bona gore tota madi a ya ko kae ene re tshwanetse re tlhalosetse baagi ba rona go na le madi a ra amogelang ya ka masepala a bidiwang di-grants go na le madi a ra generatang ya ka masepala so ka nako ya ga memaleho kwa ka ntse a lega mo kgweding e le ya May or April o tsere 13 million ya MIG ke madi a tshwanetseng go dira ditirelo tse di tshwanetseng di ye ko baagi re dutse yana ko Israel ko zone 3 ko Israel ditsela go epilwe dikhudi ka ntlheng ya gore malehoko a patetse 13 million ka tšhelete e tshwanetseng ka be ba akanya million e patetse di-salary mo ka malehoko a lega jaaka acting MM o ne a rometswe ke province so ntlha infrastructure ga e lebelelwe go patelwa dituelo tsa badiri exactly and e dirwa ke bone batho ba ntse re gore ba rometswe mo ke province so ke a go forum for service delivery ka lona le temo counseling e phatlaletswe lona go sa le gale gore ntlha ga municipal infrastructure grant e tsena e tswa ko national treasury kgotsa provincial treasury madi ao a se sera gore infrastructure ya masepala ga e tlhokomelwe ga go dirisiwe madi go tlhabolola dikago tse e leng gore masepala o na le tsone tse e leng gore di thusa batho mo ntlheng ya ditirelo ke tla alawa gore forum for service delivery the mayor ka gore o na le mo masepala o a ka araba better than
Alright, I recommend we made a forum for service delivery when we are America or to them canceling a pattern. Tower Cheleta Masmala Eakukai, how level is Masmala or Parla Kuduela Badiri, my body Trello, Patasemo Saditrello, Sente Uricalo di Masmala Ditsobotla. Or a file over Huntijana, my dear Kukai, file over Masmala Kuya Grant, who's a provincial treasury, who's a national treasury. My dear fellow say the Kukai, Jaga Talusu Hajana, Masmala Hona Chile. Like re wa Samuel re wa di e matlo ba se ba bule ditlhatsi dingwe e nngwe gape ya e ke tla eda mo go tsone ke issue ya di ghost workers gore madi a mangwe a ya go di ghost workers and a mangwe gape like buile gore go ile go a hirwa khiro e tseisang sedidi lone ke yone part e contribute gore masipala rona bo le bankrupt. Okay, so our itse gore ka kgwedi masipala o khona go dira bokae jaaka mongwe wa batho ba le gore ke khale bantse ba le temo counseling ka kgwedi ya masipala o khona go dira tšhelete e rileng revenue collection o ba khona go tsenya madi nya tota go bua nnete ga kitse mare o ga o itse gore a tsena kgotsa ga tsena ga kitse gore ba ira bokae ka kgwedi mare o ne a tsena ona a tsena. Okay, re khona ga fela motswele soma ba bedi pele ga ura borataro kgotsa pele ga ura bosupa fela fa re bua re tswella ka dintlha tse di re na le baeng ba rona ka kwano mo Itsoseng community hall mo masipaleng wa Ditsobotla. le diponka-ponka wa gago yo dikgwedi tse tlhano yo sa dueleng le rente ene yo dikgwedi tse tlhano yo sa itse le go kgobola jaanong o batlana le di-video tsa mokgobolo go YouTube kwa bofelong morago ga metsotswana e mmalwa autlage re tsholetse mzantsi sa tsoketsegileng jaaka di-video tsa go bona 1 gig bonus YouTube data ka 3 gig ka 89 jaaka re lebeletse dithatsele gore ba ditlhagisa maitse ba gompieno fela are fela ko baaging ka gangwe ke kopa gore le botse dipotso tsa lona ka tlhamalo gore tle re kgone go boloka nako ba gaetso a tswelele pele ha go tlwaela ke re na le wena bagolo dumelang wena o eme mmo ke ngwana ga mmamolefe le ANC la kgale mamaka ke le ANC ntate wa ka o mputlwe sentle mamaka o dula mo thurumu e ya gilweng ka masenke go morago
makhanselara a o 10 even le wa fanda ga yana khale ba kuku go ga masigo utlo ga mama ka a holo ga mo godimo ga bete gore hela ba tsenye mama ka pheja ya gore ba ba tlhope in the makhanselara even today mama ka hana wheelchair e betere ya go bontshagala go bereketse ANC wa nkutwa ntate wa ka secondly khate makhanselara a o 10 ba re basadi ba le monthakanya tlhogo maitso e tswela pele makhanselara a rona ba bua dipuo tsa gore basadi a ba tshwanela go bereka go shubisa sa boraro box ya go gamma molefe e blank go tlile batho ba Eskom gore ba tse go thusa mo khanselara wa rona wa o 10 Nico le mo khanselara wa o 11 Shimi ba ba tlile di 10,000 mo bathong bao ha re tse go na go le yana re ya go kae ha re khone le go tsena metlakase ka lebaka la di-box tsa rona tse di blank. Okay, ke ba thetsa e tla rabela ke ANC ka gore na tlhalosa gore ke mokhanselara ANC e maitso botsa potso mme dumela magaetsho ke tlhaga ke le ko ot 9 ne ke makala rolo ko ANC se tsuru madi a kae wa itsuru madi ha sala jwa kana go ele gape ba honela ANC kone jile madi wa itse sentle ka go makalela go jentwa ka ba tlile yana ba bona go khwajega ba tle go ja botla ka ba rutsiana ba tle go ja ba itse go khwajega ba tle go ja ba re tlogela go na le safara ba tle mogodu ja ba bona ba tsika re go tlile maitso a re tso mfo right ba holo ke lesego marumori ga mo wotna ene mo di flete mo le ko ba go botsa mu wa rona mo wa EFF ka re no yana go alaniwa mo di tsele mo go irwa ba ANC fela rona re bone gore ra kae ka re voutile le rona re kopa go botsa gore wa e ba tlamile ba hire ba ANC hela re na le matla le rona ga re vouti ka re voutetse EFF go ka se bereke o matsogo bo somo lo yana matsweletse ba berekela Fredwana rona go na ditirelo puso mo go rona go na ditobologa mo re go tlile right a re tso mfo a re tso mfo oh man right bua ra ga leboga right bua re na le wena re ga go utlwa magadama le sa pala bua tjena motho o buang ke right a re ga rena nako okay a ke boele ka fa pele I'm pele ANC okay ke tla go wena right ba pele gona le nthe tlhagella ga bobedi gore makhanselara rona ba batla di 10,000 mo batho o mongare o batla 10,000 gore ba thusi gore tsetse motlakase o mona bua gore ba batla di 10,000 mo contractare khaye ga ke makhanselara ba wona le bo 10 tsibogela nthe ka bonako ana go bolela ba go diragetse ka ona ka re ke bone ba itlhagisa go bolela ba go boela mo go bona okay a ke tle mo patriotic alliance right ntla ya coalition government fa re lebeletse mo masepala Ditsobotla a gona le tsholofelo gore seemo sa tokafala fa re lebeletse ntla coalition government ke lona ba le simolla lo tsabisa masepala kgotsa meyono tsa go masepala na fa o simolla a gona le tsholofelo fa re lebeletse se se diragala mo Ditsobotla ya re Thabiso ka bokhutshwane ke tla latlhela laka ke re tota go bona la go sena tsholofelo e kalo ka seemo se le jaka seemo se le galo sa gompieno go Ditsobotla local municipality mare go matshwanedi gotlhe gore makoko o tlatse maikarabelo otlhe makoko a tla kgone go buisana ba kgatalle baagi ba Ditsobotla pele ba tle ba bone gore ditebolelo le ditirelo tota re tla tswa re di tlisa ka nako sa bofelo se se utlwisang botlhoko ke batla go latlhela ke leadership capacity
e lekang thata ko institutioneng ya local ke mo baeteledipeleng kgotsa ke batsamaisi ke mo batsamaising le bo baeteledipele ko counseleng ya pala leadership capacity le teng ko malati ko administrationeng go a pala a ke go Ditsobotla go bua ka ntlha ya bokgoni ba baeteledipele ntlha ya council Roa Patriotic Alliance o bua ka baeteledipele ba dipolotiki gore lona mo maemong a ile gore ngate ga jana mo masepala wa Ditsobotla a gona le tsholofelo a gore le tla fetola maemo fa re lebeletse lona baeteledipele ba dipolotiki ka dithata tse re nang le tsone fa re lebeletse Municipal Structures Act ke a leboga Thabiso Mos wa itse go na pele ke a raba potso ya gago go na le potso e o e boditseng gore why municipality can't pay its employees ke batla go ya raba simple Ratlong is a rural municipality e kry-a madi a yone go national Ditsobotla e generator madi a yone ka go collecta revenue and services but as of today the system that is there ene mayor a bua gore Megosho wa finance since it's a nice siam cannot even produce statement sa gore we go patela your services tsa January, February, March, April. So municipality wa Ditsobotla has to generate its income ka system. Marian Khaibereki. The other thing ke gore political instability is simple to solve. The ANC must humble itself and go to opposition benches. Re tle tla go gore jaanong baagi ba solofeleng re gore ga fela mo mtsele le some fela pele ga ura borataro a re fete ka ba go fela fa re bua re tswela ka dikgang tse dingwe re mothopi re mo eme nokeng ke bua le motomkraga a busa ka nonogo ya go engwa nokeng ke party ya ga Tomkraga le hatselai ke pela lai tsitsipela ka ke monokeng ya party ya ga Tomkraga mme na itete motho wa modimo a itete gore a gakologele gore na le sone ka party ya ga Tomkraga e tlhabe botlhale o re setse tsele le tsele mo Motsweding FM ditlama tsa setso sa Seafrika tse di dirisitsweng mo sela di thusa go nonotsha maphelo le go okobatsa matshwao a malwetse a le mantsi fa e le gore o na le bothata jwa ditokololo tse di botlhoko kgatelelo ya madi a leswe tiragatso ya thubalano sukiri go bipelwa ditlhabi ka nako ya sesadi kgotsa mafura a mantsi mo mmeleng lekelela ditee tsa rona tsa ditlama tsa sela gompieno e bonwa kwa Discount, Clicks, Shoprite le Pick n Pay. Sela for better health. COVID, diphtheria, mofikela, cholera go na le moento go itshireletsa fela o ka thusa go thibela tshwaetsego ka go tlhapa diatla segolo pele o baakanya tsa go ja dirisa fela metsi a bolokesegileng fa o sena bonnete jwa gore metsi a bolokesegile a bedise metsotso e le 2 mme o tlhape ka sesepa bonnya metsotswana e le 20 o batla go itse go feta leletsa mogala wa mahala wa itekanelo ya bosetšhaba go 0800 029 999 kgotsa WhatsApp help go 0600 123 456. Dumela ausi, ke apana tswa Iphintombi, o rekile disofa le dining room suite tse dintle yana. Dumela nnaka, o pila khumulu naka, ke tswa go. Ke finisha shop ya maemo a go godimo, e thata tlase. Ruri, bona fela disofa tse di dintle gore. E bile ba botsa shop engwe go Harrisburg. Mos ba gaufi yanong. Thata, ba se tsebale teng le gale go Lichtenburg a gaufi de boso go Colini Vandersdorp Bloemhof. Taura, Delborshof, mme e bile ba go Harrisburg gape. He, tla ke sana le go Iphintombi ke bona go ke tla sela Motho wetso ibonele furniture ya gago go Iphintombi lebenkele la gago la maemo a kwa godimo la furniture. Sa
Ditsobotla community hall re se fela ka metsotso e le merataro ra konosetsa jaanong ke na fela le metsotso e le merataro ke a go fa mongwe le mongwe wa lona 30 seconds ra tswalla thulaganya gore ke batla gore ke simolole fa Patriotic Alliance ra e fetsa jaanong o na le 30 seconds tsa gago baagi ba solofeleng go tswa mo go rona baeteledipele ba dipolotiki re lebeletse ntlha ya tlhokego ya tsepa masepolotiki masepala Ditsobotla go tle go diragalang mo dibekeng malatsi a le mmalwa a tlang gone ga re na tshepa go tla etsagalang se se tla tokafalang se re batlang go se gatisa ke gore baagi go iwa ditlhokong magomotla a baagi ba lwane ka maatla re ga ba go change baeteledipele ba dimasepala ke national le provincial ba ga jaana baagi ba ba nang le lona go fitlhela ka 2026 ba solofeleng go tle go diragalang seemo gone ga se tshepisi gope ga ke batle go aketsa ga se tshepisi gope seemo ga se tshepisi rebenedi matebesi le gore go na le ditlamo tse dintse di ka tswa fa e le gore seemo ga se fetoge a rute ka legitimate chamber of commerce dikgwebo tse e le gore di fa e le gore seemo ga se fetoge ntlha eo ke batla gore o tswele pekenyana mo bone fela gore go diragalang a go na le dikgwebo tse e le gore se tlhaloseditse gore ba go tswa fa e le gore seemo ga se fetogafale ke a go leboga re mos ke Benedict Modise se nka se tlhalosang ke gore sa pele ke gore ka mokgwa o seemo se leng ka teng go nna turu kgotsa go tsaya go utlwala gore dikgwebo di tswelele pele mme ke ka mo dikgwebo tse dintsi ba tshotse mo go bone gore ba dire tiro e puso e ka bong e dira go akaretsa go baakanya ditsela go akaretsa jalo go tlamela ka metsi mme ha seemo se tswelela pele ka mokgwa o se leng ka teng tshenyegelo tseo di ya go a go godimo di feletsa di pateletsa gore dikgwebo tseo di tswale go ntse hela jalo go na le dikgwebo tse di sekasekang seemo sa ditshenyegelo tsa bone mme nka go tlhalosetsa jalo gore ba bontsi ba e leng gore ga ba go kgona go tswelela pele ka go itirela tiro jaaka ba baakanya ditsela jalo jaaka ba tlamela seo se akaretsa gape le badiri ka ntate ya gore ga go sena tlamelo e e siameng ya ditirelo ga o kgone go ka ngoka badiri go tla go bereka mo Lichtenburg mme ke ka mo go leng bothata gore ga masepala go sa tokagale ra go na le mathata a seng kana ka sepe mo Justice Dabampe a gona le tsholofelo rights a gona le tsholofelo baagi ba Ditsobotla ba solofeleng ka gore se salang ba le tlhophile jaaka baeteledipele ba dipolotiki no ke a leboga selo sa ntlha se ke ratang go se tlhagisa gore jaaka re le EFF re na le selo se leng re se bitsa Andri Statani e leng gore beke le beke jaaka re le EFF ra tsamaya re kolomaka Ditsobotla tse tsotlhe tse di simolotse ka matšha kwa go bola president Julius Malema na le moya Andri Statani gore a re kolomaka ka gonne ra bona masepala wa palelo ke kgang ya ntlha eo mme kgang ya bobedi ke go netefatsa gore di-ghost workers ka gonne ke ntse ke calculator mo di ja masepala madi a elang go 1.5 million kgwedi le kgwedi yaanong re netefatse gore 1.5 million eo ra e reruta re isa gologong re netefatse gore financial system le billing system di a siama ka gonne ke tsone tse e leng gore di tsela masepala tšhelete mme kgang ya ga Mamolefe re netefatse gore jaaka re le EFF re tlo go ya 10 kgang ya wheelchair le kgang ya 10,000 re mo go yone Beni Musiane same Ditsobotla ka boripana fela ya ke a leboga maloba ha ne re kopa baagi gore ba voutele Save Ditsobotla re ba promisitse gore re tle go tlhola ditiro ene sa ntlha ne re ba promisa di ka 9,000 mare re setse re le mo programmeng because EFF be utswa vision ya rona resolution e pasitse re tle go hira security people go masepala re tle go kuba di-security re go tlile Ronald Matlhola DA no ke dumela re gona le tsholofelo re Kagiso Mosi o ka tla go lebogela gore mo nakong e fetileng ke rona re ntse re tsenya the now current acting municipal manager pressure ya gore a dire head count but re disappointiwa ke di-department tse ne re di biditse to come and observe the process so re simolotse go na le tsholofelo some of the problems tse di leng teng ko masepaleng ke historical problems we cannot solve them over the night but aba re have opportunity re kgone gore re rope le di-stakeholders businesses gore re kgone go bona masepala ka bone o ka se kgone mme re setse re dirile tafole mo re lekang go engage le di-businesses gore ba kgone go thusa baagi ba solofele a go tle go na le tsepamo ya sepolotiki masepala Ditsobotla ka boripana fela tsepamo ya sepolotiki tle go nna teng re thabiso mmogo mare solution ke ya masepala go a ko pele ke le mayor a Ditsobotla ke re tlo go hira di-senior managers ka re masepala o tsamaile for a period of 5 years o sena senior managers provincial treasurer ka issue system
e rometse team go tla go dila ka issue system mo Ditsobotla. Alright. E nngwe gape ke issue ya head counts ka the bloated staff mo Ditsobotla. E nngwe ke gore tshwantse gape gore re strategic planning gore re kgone go accommodate batho ba idabolang ba duelang gabedi. Okay, alright. A re go Samu ka boripana fela. Rona tsholofelo ya rona ke fela national department le provincial department ga ba ka tsaya ba ikarabela go patala babereki ka nako because it's a contract re saineng le bona e ya di-debit orders ba re malebelela ka boripana fela baagi ba solofeleng a tlhokego ya tsepamo ya sepolotiki e tla fela mo Ditsobotla. Tsepamo ya sepolotiki e tla nna teng mo Ditsobotla Remos. Ke nagana gore se re tlong go se dira rona le African National Congress we are committed to a coalition partners ba re berekang le bone re tlo go nna re bereka le bone gore re netefatsa gore go nna le tsepamo ko masepala. Ra leboga Forum for Service Delivery. Re ke go lebogile gape go ka gona ra gore go iwe ko pele ha go ka nna le tshebedisano mmogo. Ke batla ke dumela gore ha ba ka sebedisana mmogo ya ka makoko a dipolotiki a tshwere masepala mare ba ntse ba sebedisana mmogo gape le baagi go na le ko re ka ya. Ra leboga maitso re lebogile thata baagi ba Ditsobotla re tlogela teng fela fa thulaganya rena tseleletsele ba itse ba gompieno ke leboga badirikana ba ba patile ka kwana motlhagisi mogolo tshwabiso monanyane o tsile le kodi ke motlhagisi boitumelo koro ke motlhagisi mokhutšamaga ke leboge sello mo lelekeng ke le molefe Philip Gadebe go akaletsa le Johnny Rasefola Duduzo Nkosi Tumelo Sethabetseng le Butlet mo maikeng ke leboge kgetsi go akaretsa le mothusipina se nna ke Thabiso Boss re kopana gape ka mantaga go thulaganya boresetse ka jana kgaso di kgantsa go naya bosong. Re ikemetse ebile ga re tse letlhakore dikgang mo Motsweding FM. Ke go leboga Thabiso Madume moretsi ke bahedile selogilwe dikgang ke tsa ura ya bosupa mo Motsweding FM. DA ya re ikaelela go gogela pegelo ya mosireletsi wa nama o sa tshwere wa setšhaba Kholeka Qaleka e ka gatlatlharuane ya phalaphala kwa tshekatshekong Qaleka